Guys, oh. Pakita. Para na isdak na mo guys. Ay, isbog gamay kayo basta. Oh, ara guys. Pasit kanton. Tulo ka pasit kanton no, tulo no. Upat ka Tulo ka bok, tapos duha ka Diyos ra guys. Upat ka pan. Tapos upat ra ka pan. So duwagan lang na ron guys. Ug nabay kwarta na bilin sa pitaka guys. What's up, guys? What's up, oy? So guys, kabata si Stephen guys. Ug si Blodoy. By the way, kuan bago rami naman og vlog no. Pinakalit kina vlog kay Stephen no kay kuan ganyo. So mo to guys no, tapos naka-full shirt yo. Ay mo ni akong kuan ron, roll karon kay gawad man ko. So by the way, nagrunda-runda mi ganiha tong sa roll nako. Sila hantak-hantak sila. So, ganyan na video guys is gusto lang mi magpasalamat guys no. Ug mo pa shoutout sa mga kuan no, sulit kay di ano. Sa perminti nag-ingon na nag-comment di na shoutout. Sorry kay guys sa guys na di na mo kuan no, pero try na magbutang dia guys ang inyong kuan guys no. Inyong name dia nga nagpa-shoutout mo. Tapos guys, kuan guys sa mga perminti ka like and share sa mong video guys. Salamat gid kayo. Sabi guys sulit guys, medyo layo pa ta guys pero layo pa gyud. So mo ni guys, basig na pasalamatan si Stephen guys. Ako sa. Guys, salamat kay guys sa una, ipit kay mi ba? Pero karon glow up noy. Glow up oy. Gago! Pagkatubag sa inyo, guys. Wala, oy. Ikaw na sad pin, oy. Ikaw pin, oy. O basig na pasalamatan, shoutout ninyo. Shoutout po daw kang Ate Pimpim dia. Oh, nara ko direct. Oh, makasbit niyo. Shoutout po daw Zia o kang Zia. Kasbit niyo mo. Sige. Zia, shoutout sa imo. Shoutout po daw ka Lian. Shoutout sa imo. Lian, galo po, baboy na. So mo to guys, thank you kay guys. By the way guys, nami ikuan niya guys, nami tawagan ningi. Shoutout sa akong tanang classmate niya. Oh, wait oh. Maestra nimo. Ay na. Ay na dinaday. So mo to guys, tawagan ning mag-upload guro ko niya guys if kaya gud karon guys kay same day man guys na karon gi buhat na mong content. Karon gud gimura ginunaan pa na ako guys ang content guys. Tapos karon na magibuhat, bali 1 hour guys or kasagaran na guys, 2 hours good guys if kanang mga kauban na mo naglakaw-lakaw or kuan ba, pabuton pa. Karon nagpapalit pa man ko gisna guys no kay katong mga kauban na mo guys, gisugo pa namo, di ba? Oh, so by the way guys, ara yung mga kauban guys, guys. Oh, ara guys, oh. Pakita. Para na isdak na mo guys. Ay, isbog gamay kayo basta. Oh, ara guys. Pasit kanton. Tulo ka pasit kanton no, tulo no. Upat ka Tulo ka pan. bok, tapos duha ka Diyos ra guys. Upat ka pan. Tapos upat ra ka pan. So duwagan lang na ron guys, ug nabay kwarta na bilin sa pitaka guys. So mga duha ka Diyos guys. Basta Kay na po, kuwan. na may iyatag niya po. So mga to guys. Mingo na bigog si Binilibin. So mga to guys, last araw. Shoutout guys. Shout out!